Executive member jong Kakas Hills Autonomous District Council uba Jambor War ulayathu bahikini kisngi banwan nakaliang katanan kan hab ban pelong iki khatsan teli ki election banjir iki kli nongsen shar handrai nakadaw jong kaklam covid khat khandai lahaban pensangya no habakran berkilat pathai khubor nakaliang uba Jambor uloong baka ke HDC kalaweng no iki jingptha ban pensangya ban pelong iki election ban iki election haki hima baper kin sedang no ban pelong hau benai nai wing ulayathu baki hima ki balahab ban pelong no iki election kilong ka hima sobar hima maumlu hima umnyu temar bat ka hima maube yakini ki hima on pelong no hau benai nai wing arajar arfuwei ulo ongru bana kaliang kini ki hima lada ban penbiang lut nadong syadong ya ki kot kisla bat ka basa menta kan long satang ban penbena ya ka tarik ban pelong election ulaya thuru bayaki wei ki hima laptha bakin phano iki kertong ki jongki nong thebut hapo ka hima hakaba nakaliang jongka ke HDC kanpen state ya ka jingpelong ya ke election hake hima baper khanang baki hima kinyo no iki kli nong sensyar ki bapura sampai itu lekat kita ada bentuk itu jadi nila pak ya ka direction sekali lekat dakin sebelum pak ya ka list jongki di voter list final voter list kan kenang pada kalian office kan jawab kan kan jadi kalian juga office ke kumpulkan RU pak jangkip sikini kihima ngajan baro jadi kita kihima kita tempoi kita kihima kita dansa kita tempoi te indrei ban nila ya pek bahap de ina swaga ni ka session ni namla pendai nomor me covid ni dan shu relax menta te ya ketuk order ka bang itumi na kalian jungi na April ro bana kataw jung covid minum telak dan telang gini bicara apa gini election budget ki CM ki hit nang secar budget ki national ye kitu ro ngidang shu call off no dang kene last week ngidang shu call off imat bangin proses ini election menta hapo trek dengan mas andre ka terkat ka bang ibu kalau ba hadin kene ka ini ubnai kamar ubnai ni par la ban pelong ka pili dia Desember ada rasa ka por ni pelong ka pili hadu bandawan satu part ke session ke bang na trala khambun tili bangin tindak itu